Ho has explicat a algú més? Potser encara és aviat i hi ha esperances que ningú sàpiga el que està passant. El que estàs fent és perillós. Hauré d'assegurar-me que ningú se n'assabenta. Demanaré uns dies de baixa. T'has refredat. Fregaré els ulls amb alguna cosa que tinc i se't posaran vermells. Després t'examinarà el metge. Són minuciosos, però no s'arrisquen amb cap malaltia. Volen que estiguem en perfecte estat. Et donaran 5 dies de baixa. Almenys tindràs temps de quedar-te al llit tot el que vulguis. Somia amb tot el que vulguis. Pots divertir-te dintre del teu cap tot el que vulguis. Que et passi la bogeria. El que t'està passant és una bogeria. Has d'entendre bé que això és una bogeria. Estic segura que per la teva edat ets massa madura. T'ajudaré. I no cal que ho sàpiga ningú. No li expliquis a ningú. En aquests casos no existeixen els amics. Qualsevol s'espantaria si ho sabés. No es pot saber si després ho explicaran als altres. Algú important. És important que ho entenguis. Nosaltres també som importants. Clar que ho som. Som importants. Estàs sobreexcitada. Sé coses de la mama perquè tu me les has explicat. Sé què va passar perquè tu estaves allí. Què passarà quan te'n vagis? Ei, quan jo me'n vagi? La memòria s'afeblirà i desapareixerà. I ja ningú sabrà res sobre totes les possibilitats. Ningú sabrà res sobre les 20 mans i les 20 cames. Ningú ho sabrà. Hem de deixar pistes. No m'esperava que les coses fossin així, però... Si ja la coneixia, la teva mare. Ets igual. La mama era aquí. No ho pots negar, era aquí, existia. Era aquí. I després ja no hi va ser més. Tant de bo fos aquí. Tant de bo la pogués veure, si pogués. Si fos aquí amb tu, per estar al teu costat. Però no hi és. Ho enregistraré tot. S'ha de salvar tot. Ha de sobreviure. Hi haurà més persones després de nosaltres. Han de saber-ho. Millor saber i no passar tota una vida així. Haig de trobar amoníac com sigui. El cel és molt pesat. La cuestión que hemos, o sea, la curiosidad que hemos tenido era sobre todo que era todo muy estático a la hora de montarlo, eran gestos, eran momentos en que se estaba aguantando una silla o una pata de una silla y por lo tanto era difícil intentar expresar a la vez que se estaba quieto, se estaba estático, se intentaba no expresar porque realmente no se debería expresar. Entonces me gustaría saber si realmente la intención era que fuese todo muy estático o no tiene nada que ver. In my mind it was like holding the sky for 8 hours in a row in shift. It is static of course, but it is also a slow death to the body, because you have to keep yourself, as you said, static and not moving. For me, what physically happens to a body that has to stay for 8 hours without moving and holding any kind of weight, even if it's a small weight, this thing is numbing for the body and the mind. So eventually, you're being slowly killed as a person. So I know that this convention of keeping still in the theater is of course not an exciting spectacle, but I think for the actor, because you physically have to discipline yourself so much that you stay like this, eventually while you're working on the disc, all this tension will become obvious in your body and in your head. So, I mean, ideally, in my head, it's like what this person suffers, we will see without his movement, with his minimum of movements, like the face, the piece of speech. So yes, I am sure that for
few actors has been like a torture. But I'm sorry for this, but that was my way of expressing how I feel the situation is. So yeah, it was a torture. El tema de la obra era soportar el cielo durante 8 horas sin moverse, y eso parece ser una muerte lenta. Físicamente para el cuerpo del actor este es un reto, porque en la convención teatral, en lo que es una convención teatral, lo de estar estáticamente, o sea, quieto en el escenario, exige una disciplina de parte del cuerpo del actor y de parte de la manera de actuar, y esa tensión se hace obvia, se hace evidente a la hora de actuar, de estar en el escenario. Y claro que esto es una tortura para el actor, pero a través de todo este montaje se tiene que ver el sufrimiento de tener que soportar y sujetar algo tan pesado como el cielo, de tener que llevar a cabo esta tarea difícil. Yo quisiera saber hasta qué punto, quizás así personalmente, tú también en tu vida has tenido ese despertar, ¿no? que le ocurre a ella, ese despertar tan radical punto de aparte de lo que vamos a construir algo nuevo. Always theater is more economical than real life. So in the theater we have the chance in 1 hour to see someone's awakening. In life it takes ages. But yes, because I have this, as we all have the luck of living in these very interesting times, sometimes like recently, like the recent last 5 years, the rhythms and the tension of what is going on in everyone's life, individually and collectively, is sometimes so quick that yes, it's not awakening, it is constant slapping, let's say, but yes, you cannot but awake. If you do not awake at this stage, then you're a corpse. I mean, yes. So yes. La economía en el teatro permite ver un despertar mucho más rápido que en la vida real, que se necesita tiempo para poder llegar y darse cuenta de un cambio como un despertar repentino. Pero en este caso no se llamaría un despertar de una persona, sino un continuo recibir de golpes.